Akas Hyundai birla dipolong penang litu mapan offer matit birta kemi nang kewan pidu. Nang li offer kilong ponji laki extra venue neos pen kedang lok ki ungtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningka ningko ke chok ningka rong pen scratch and win offer sitami kapatu padu ponji. Bangso offer along nang li kilong ponji neos extra I-20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong jia phan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong. Lapen kachini pa me jia phan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang Upper Hatoka LP School Assistant Teacher Rena Panika amethang asai cheklem clip pinsi ningkan hini an bainong chodenge bom. Upper Hatoka LP School ki kidamtang pharukre sirkebra phokebra hini ningkan si kipang ni ponlo. Pining students at tournament ka chetap pon aphai kaddu ka we bang troxi kebra troxi do lapen lo than bang aphai bang gathom do. Headmaster Horenti Sopen Kiduki sungalam nangapachini dun ki assistant teacher Rena Panika surihini raing ko rakit homaningkan si labang so school along nang ki join. Surihini raing ko rakit homaningkan class ke bang attendance ta ni nivet. Pining surihini raing ko rapli aningkana bangki zero attendance lang. Tasi SMC penta Bokajan Educational Block Office along Pongthom anlo alang liputhak lo ki pida bonta thangnat reply ta avi. Class ke bang weta ningkan hini ki chok thupu. Lasila so puthak prabjin pen authority atum kamatha parsik asonte misenji pusi nang pachini dun. Lapen kedamtang abarim EM longki timunga hud cheklem pon additional classroom ta patang pon serak jia phan chuning ripon. Athe non kedoba ma classroom lake RV li prat anpinlo. Boundary walls da me akinang sotlang puta than pachini dun thu. Lomage stabange mangathom wa phesami Rena Panika buah adivasi labange kedamtang gono soba prang anisini ni wang pen nampulo ita wang pin lalu Pining ya pin. ini wang pin lah Pachini bangke ni kon no. ini Ni be. lah Complain pidalo mana. komplain ke ni tu blok long ke batai thom ni pidamel phesami a reply ta me long ni nang pipi lah Dia nang li lasan phone men kaching ki phanang ka bor I du mo phone kan sang. la tami li phone kori pa ala nang dengon pa RMC ne kiso la pula ba po la panal ayata la no wil Adorma ke student ekba malang. adorma ke hala dak adorma ke papi kita ji fansi blog prison pidam dan asai pine pipine laga chini ne jalan tal bile setan dumbange papi long lelo fansi pu Lalu bang cinyun dia. Kasi nang li kopilo ang song han pachini paning hang. Oh, ang song pan mana pacini bang lalo. Sonna so baido kamange ini ano pek seri trek sa ni to ma ko akin teacher na ko thati sonte ni sei dia. Chala pen ke ini ngalang la building la election use there was a building mang kami ting ma bipino arvi really problem nasi last time prabjindan council hintan ini bonasan te bialu puta Dilai pen bijoy rong pi carbing long life.